Hakaway na kajingja hakathan is Kasihil district kalapau perthai menta kasngi hadin bakaway kalong kami kalashim ya karai ban mi perthai banom ting yano ya kajingsa le bijat bat thombor ya kawi ka kunjongka kabadun kumbakat san snam iye karta kalasha le bijat dau pana kajongka hadin bakatai kalong kami kalayo i baka kunjongka kalai perdor badistom kumta kala lejara yala ka kun hakawi na kisap sentar jongkatai kadong kathan deitat hadin baladap ya ka medical check up lalap bakatai ka khna kala armet hendru benai ya ka bala thombor dau pana jongkatai ka khna haba jengkran shakilat pathai kubor katai ka longkami kala yathu bakam tip e halor katai ka jingja lalap baute upana ula berngam ya katai ka khna bakam dei ban yathu bru you know katai ka kami jong katai ka khna kala karpat ya ka ain bakadei ban pensaja ya kum kitai ka jaj bru ki bale ya ki kamrunar ki bathombor ya ki khunlung ki khna Jinja kalang ba kai kun janga la sabat bola sale thambon hau pana lungo te kalong ba hadu banga ngam tip te ya ka chipon longom ni ba sale bor ta ngasai kili ka dan engo ya do baki beri her jinglong jangka ni haban litres kelap ya ka testing la shem kalong ta komo kesat ya thu kan badai pana ano naman kasan sino lah ni lanjut ni thu balong ka jing pher jang ka khna kam long chu te tak khna ka ba long sai long khlai ni thu ma ki bri ku thu te ni thu haban puli ta ka pisno long kam no pon ko ang milay rami ang pisno stam ko ang milay ba ya ko ang ta te ngong ku pher te ang suri sindawai no mo ngam in sai khlai ni te long ni sindawai no ang ang ta ngi le sa ko sa sinta dan le ta ba den la sini tak kila tes tu sesudahnya sampai dilates kilap ko long ta so melarman dan kita te kasuan kudu na kan saya tu lah mau ngada ka ikad daw ko ng ti ba kini tu yang kami mo ang baula bernen wa bernen ni ko ba ni tu itu lah ni na po tu sini